Uređaj MPD1 je punilica za punjenje i doziranje gustih, odnosno pastastih proizvoda. Mašina je namijenjena za punjenje i doziranje gustih proizvoda prinudnim isticanjem i nalazi primjenu u hemijskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Odlikuje se veoma jednostavnom konstrukcijom, tačnim doziranjem i brzinom punjenja doze. Sve to joj omogućava elektronska regulacija brzine i elektronska vaga koja upravlja mašinom. Postupak rada je vrlo jednostavan. Postaviti ambalažu za punjenje na vagu, uključiti glavni prekidač, vaga će automatski odmeriti taru, to jest odbiti težinu ambalaže. Aktivirati taster start za pogon mašine. Doziranje počinje. Po završetku punjenja, punu ambalažu skloniti i postaviti praznu. Za ceo proces punjenja je dovoljan samo jedan izvršitelj.